Anya laki din! Anyamot na ito yan? Nakitam ka di shared post ni Julia? Ha? Saan pa'y Apay, anya ka di dayjay? In-share naman ang aje sinurat na drama. Ha? Ay, una yun aya. Iswa ka na yun ti ipopost na. Wa? Di naman nakaka-proud. Writer lang? Diyos mio marimar. Mas dawa mangking ka, friend. Apay kasta una arurod mo ka ni Julia. Aw mo tararamidin na king ka saan anasaya at Ay, basta! Mas asarak man tunggal makitkitak na giti shared post na drama. Ha? Kas itinakunak, writer laang ni Julia. Nalawag writer laang. Anya? Oh, nagsapa kamutan nga imay dito'y balay, friend. One friendship. Nasapa. Tada kaya't kung may bagagan ka. Ha? Anya dayta? Amom ka di. Nadamag ko akat katawaan nakakano ni Belen. Ha? Taapay akat katawaan na. Anya ti funny nga inaramid ko. Awan mat. Ngamti ko na kano. Kanayon kano a drama ti shared post mo. Dagiti susuratan. Anya? Anya nga'y kumati nakakatkatawa ijay. Amom matan tugali ni Belen. Saan na may drawing? Ay, anya lakit din ayan ni Belen. Talagang aging gaitakit at dalatagura na kanya. Ay, wen. Gura na asaan ang ma-explain. Kana mo, ibagbaga na kano a writer ka lang, sika. Anya? Writerak laang kunana? Ay, pur Diyos, pur santo. Dinak man laang-laangan da di babae. Tadyak mat an-anwan. Ay na, mapunwanak laang takitaan na. Amumot nga ay ayatan ka unay-unay, honey. Ha? Si kalaang tilalaki iti biyag ko. Saan mo kumapanunutan nga isukat ka iti ubing ngam si ka? Gaputa si kalaang ti ay ayatak kunakmanan. Mamati ka kumamot Hindi man naknugasta. Sapay lang ko nga. Tasaan to Apulos at baliw ti palagayat mo kanya. Saan to Apulos? Promise. Wan gayam, honey. Masapol ko iti kwarta ita. Amangan no ata cash mo. Mano ka diti masapol mo? Uray 5,000 laang, honey. Adangam tinaskan na bayadak ita. Kastari. O sige. Mabitlaeng nga. Alang tiwalit ko dyan sila. Agyaman ako, unay, honey. Narabyan ka man ita. Siguro napan ka man ijayan ti sugar daddy anya. Anya? Si kakit dimot, friend? Saan ko a sugar daddy dayjay anya? Apo, siya pala ang mati. Makadal ka ditan ni. Awon gayam. Anya, makitrabaho ka kadi kada kami inton bigat. Saan pailaang, friend? Uray da kayo pailaang. Kasla, masadutak naman. Ay na, masadot ka. Ta siguradong inikan na ka manan jay sugar daddy. Iti kwarta. Shh! Amang ano, damakangagkan ka. Si kakit dimot. Kat, manungay matintin naman ang king ka. Ay, kat inikan na iti 5,000. Ha? Anya lakit din ay. Apay, kapoy. Anya? Isuada kayo pailaang ti agtrabaho inton bigat. Jak pa'y makaumay. Makabanog ti agtrabaho. Aniya, kasta ti ibagbaga na jay abilin kan kanak ko. Wala nang. Indanon damot la kanyak dagiti bagbaga na itiliklik ko da. Aniya? Noan niya nga ta at ibasol ko kankwana. Takas taunay agura na kanyak.
Uray ko maguraan nak, aginggat kay kayat na. Basta saan na kumamat nga iraman ti trabaho. Ha? Ibagbaga na kano aray terak laeng. Di la nagbain anang ibaga iti kasjay. Ay, una yun, dayjay babae. Kat, anya kumanga iti trabaho na nga ipampanakal na, tapno katawaan na kaakasta. Amo pa'y dayjay nanang. Amang ano ipanpanakal na mo't at ipananghut-hut-hut na iti lalakay nga amo na nga adda kwartana. Aniya? Iso adi na laeng-laengan ti panagsursurat ko iti drama. Gaputa oray iso laeng ti trabaho. At least, pagbamban nugak ti gatgatang ko iti kankanak. Saan akas kan kwa na, aday tala agsapsapul iti lalakay apagkwartaan na. Nagalas at talaga ti ugali day J. Abelen. Ha? Taapay man ang friendship. Napanak ngamin gimatang ijay tersena ni Nana Piling itay. Kuna na kanyak nga uray kano ijay tersena na kat mapanak itis-chismis ni Belen. What? Oh my goodness! Nakuna ni Nana Piling kanyak akas taunay ti panagkatkatawan ni Belen idi agis istorya. Anya? Ibagbaga na kanong aray terak laeng. Apo, una yun day dya babae. Anya ayat trabaho na may pampanakal na. Anya pa yun. Kat no proud nga ado ti lalakay apagkukwartaan na. When man, di naman yun nakaka-proud. Nakababain ki din Dya aramid na ti makapaibabay di dayaw. Di na kaya tagtrabaho. Dahil tala, agsapsapol itilakay apagkwartaan at amuna. Che! Ay, awanan bain ang babae. Dahita nga rin anak ko. Saan laang ay jitirsida di Piling tinapan na nagchis-chismisan ti awanan bain. Ha? Uray ijay ayan nininang mo Marcila. Napan ka no nagchis-chismis ijay. Anya? Ay, una yun akinaalas ti ugali na. Talaga ang mapunpunwanak mata na. Ha? Inton kwan, mapan ko lang arudan danunan ijay balay da tapag sasawak ko naktumag. Mala, bay amo nanak ko. Nanang, nasing putak matkut. Agtaltal na aklaang, uray addamang mangag ko adyak magustuhan. Nga makapapuno magayam, nang runa no jakmat an-anuan. Mala, bayam mo na nakaw. Bayam akatawaan na ka aging gat kay kayat na. Mauman tulad na ka de. Ay saan nanang? Napunwanak matan kan kwa na. Ikakman iti pagnakman na. Ala, aday bagakan ka. Anya man ang dayta? Among ka di? Kasta unay ka no arurod ni Julia kanyak. Ha? Taapay? Ada siguro ati nakaidanon kan kwa na akat katawak lang ti aramiden na. Anya? Writer laang, nga makapag-shared post ko namlano. Sigurado ang makapungtot dayta king ka. Kat, makapungtot lata awan mo ti manglaplapod kan kwa na no bilang laang. Kan may sa, nakakatkatawa mo't at talaga di trabaho na. Kaslatay, naibusan ti trabaho dito lubaw. Ha? Writer lang iti drama, ti awanan baing. Apay nga, kasta ka mo din, honey. Awanan, lumakaya ko na talaga. Ay na, saan mo kumamot nga itulok akasta, Ha? Kasano ako ngayon kasta? Kasano ako na mapukaw ka itibiyag ko? Diyak lakit di ka bailan. Belen, Pangasim kumamot at agpapigsa ka. Di mo itulok nga agkapsot ka.
Mangan ka amangan. Kun uminom ka iti adu-adanom. Agyamalak, iti panangis sakit mo kanya ka. Napatag ka kanyak. Kun maysa, ay ayatan ka unay-unay. Isu a konsernak iti salunat mo, honey. Oh, apay mo takas na tilangam. Ha? Kasla na sinaparikot mo. Kwa nga min friend. Masakit ni Roberto ita. Ha? Jay sugar daddy. Si kakit di man. Amok no apay akas na tilangam. Siguro, pampanunutam ano matay ni Roberto. Kit awan ton ti pagdawdawatam iti kwarta. Anya? Saan ka malidliday? Gapot a concern ka king kwana. No di kat malidliday ka, tanumatay ton. Awan ton ti pagkwartaam, kasta ka di. Si ka talaga, tila ibagbagam. Aha, apaw. Awanin ti adupay asa o sa friend. Taday tamo ti pod no. Anya? Bigbigan anagmayan ti paggaak mo, bakla. Apay, anyamanin ti umay mo imarites kanya. Kuha. Anyamanin akwa dayta. Kuha, nakita ka di tipos ni Belen? Saan pay? Apay, anya ti impose na aya. Sa anak mo't ngamin nga interesado itibiyag na. Iso apagan anok ngay nga is-token ko ma. Ay na friendship. At impos na arupa tilakay. Ngam in-blur naman. San amadlaw na sinray jay. Sakit, ti caption na. I can't live without you. Kung kunanamit si ka. Ay, aguuyong ket di Pagtit nga ron. Panagkunak. Agsaksakit jay lakay apagkukwartaan na. Iso nga impos na. Ay, pampanunutin na siguro ano matay jay lakay. Awan ton ti pagkwartaan na. Tumpak ka dyan, friend. Isumot lang taday ti panunod ko kahit. Saan mo't ngamin nga agtrabaho? Gadwan, agbibiyag, ajay mahut-hut-hut na akwarta, ti usarin na. Ha? Nakakababang dignidad. Un nga rod, saan nakatawaan aray terak laang kano. At least pagbambanugak ti gatgatang ko iti kanak. Ipuy-puyatak nagsursurat. Saan akas kenkwana nga agnamnam ay itilalakay. Apay akas ta di pa nagkatkatawam amang sabat kanyak. Si ka bakla. Ay, oo. Anya ko matiparikot mo nagkatawa akastoy. Kahit ko nga ron. Anya? Among kati, si Kabilen. Nakakatawa ka. Kansan lang nga na ita. No di kat nakarariyak ka. Anya? Hoy! Diyak kayat day tatabas ti Dila ma. Simpaam day ta pa nagsasaom no di mo kayat atong paan ka. Tungpain na, ano ka ba ilam? Amang ano si Kati matungpak. Anya? Siguro, iso amaliliday ka. Kaputa, natayan dyan kaya pagkukwarta man niya. Anya? Hoy, anya ka din na nga ibagbagam ha? Di ka man naging ditingawan tamong. Ha? Amok amin timapan mo ichis-chismis, may papanitigayim ko. Hagasam, ultimo di palang sursurat na iti drama kat katawam. Kan mapan mo ibagbagay iti tattao, a writer lang ni Julia. Kat, pudno man. Writer laang nga awan matikwa. Anya? Hoy! For your information, with feelings and emotion, at least, agtataod ti bannog na itigat-gatang na itikan ka rin na. Sa nakasken ka magnamnama ka lang itilal na kaya pagkwartaam. Just kika!
na yan, naimbag man ta na iturod mo ana ibagaday takin ni Belen. Sakpay ti ko nam. Bilibak mat iti kinaturod mo Sumgar amin na dutut ko tunggal makitak day siya babae. Iso asaan ko a pinalampas ti panagsabat mi di kalsada. Kat, anya nga iti reaksyon na iti pinagsasawam. Awa na. Hanya nga iti bagana. Marurod nga talaga. Tanapay swan iti imbaga. Sa bagay, husto laang day jing imbagam, tapno agnakam. Ay wala, friend. Agyaman kiti tas sa ulaang tinangnag na kanya. Mudyak nakapagtepal. Amangan na impagat-pagat ko diting at kalsada. Anya? Ha, maminsan pa day babae. Malipak ko talagan. San asyak titis-tistingan na? Gusto laang nga pinagsasawan ni bakla. Tapnuag na ka man ako. Wan nga rod nanang, amoy umatan ti ugali ti gayem ko. Nurinog yan na tinagsaw, diretso day jayon. Uwang nga raw. Barang maamiris ni Belen, asaan anasaya adjar aramiden na, amang gunggundaway laang itilalakay ti amo ng aramiden. No makaamiris ngam panagkunak kat saan. Kasjay nga men, ti ugali ni inang na ide. Nauyaw, ngam di namot makita ti bukod na abidot. Aginada talaga ano kasta. Ngam saan kami pa'y analpaskin ni Belen nanang? Sa balin tumat ti panagsarita mi, no agrana kami. Ha? Nanang, jak palampasan tinararamid na kanya. Oho! Kunak tumat ka si kati masabat ko, Belen. Ha? Ne, itaman pa'y akas ta tilangam. Kasla nagsangsangit ka kat. Apay, natayan jay lakay apagkwarkwartaam. Kat no natayan kat agtrabaho kamatan iti makuna ang marangal. Anya? Day taki parakan ka. Apay ngay atinong panak buntlatan. Ha? Di mon saludsudan no apay atinong pa ka. Apay, saan ka nga aware nga ado ti atrasom kanya, ha? Anya? Anya launay ay ati basol ko kan ka. Takas taunay ti pananguy-uyaw mo kanyak. Kan kastamatan iti trabaho. Mapan mo ibagbaga iti tattao aray terak laang. Kan ibagbagam akas laak na ibusan iti trabaho. Ta isulaang ti amok at trabaho. Kwa? Ha? Tapno ammom anya. Sa anak nga agsursurat iti drama, gapulaang iti talent fee. Agsursurat tapno uray kaskasano, at damat ti maibingbingay ko iti tattao adengdeng ganda. Maawatam? Kan may sa, agsursurat tapno addan tumat ti denggan dagiti anak ko inton dumakkel da. Kat at least nga adda pakalaglagi panda kanya. Ha? Si kangay, anya ngay kumati pakalaglagi panti tattao kan ka. Malagip da ka, gapo iti kinamanang gundaway mo, kasta ka de. Ha? Ti pananggun-gundaway mo, kadagiti lalakay apagkukwartaam. Just kiti kastang ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, ngam si kamat ti rumbang nga uyawin. Di kagbain, no agpos ka. Kunamla no affected ka unay, iti panakatay jay lakay nagkukwartaam. Affected ka kunam taawanan ti pagdawatam iti kwarta, salbag ka. Ammom nga min friend, oray siya kagayem mo ket saan ko akanunungan ti ugalim. Ha? Saan nga min anasayaat kung iuyawam ni Julia? Iramraman mo pa iti trabaho na. Friend? Iso ahustulaang at tinungpana ka, tapno agnakam ka man. Ay, si kakit di mo. Kat podnumat, kansar da nga matan ti panagpupos mo iti tiltila.
Ako namlan no affected ka, iti panakatay, jela ka, pagkukwartaam. Ipadlaw mo lang nga malidliday ka, tawanan ti pagkwartaam. Ay nakababain man Belen. Anya? Nakakababa ng pagkababae yan. You know? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.